It's a road trip with a difference. Anton Matthews and his Fush crew serving up kai with a side of te reo all around te Waipounamu. Ia te taone, ia te hapori kei te kite, heri te tonu te hiakai me te kōingo ki tēnei mea ki te reo. I have serious empathy and compassion for non-Māori who are wanting to learn te reo Māori. I think that's choice. His sister Maya just as passionate about sharing the language. Pēnei hia kai ana koe ki tō tātou nei taonga, e pīkoko ana koe, nau mai, hara mai. Kua tuwhera ngā kuaha ki te marea. Fush is running one-off reo Māori classes to normalise the language across the South Island. E whakapai ana hau ka ora te reo Māori I te kitenga atu o te tini ngero e hia kai tonu ana ki tēnei reo. He nā koe is also one way that you can thank somebody for giving you something, one person. So whether it's the kai, the company or the kōrero, Anton seems to have the recipe for success. I think it's unique and it's exciting and it's new and there's no better way of getting people interested than introducing food into lessons. Nothing like a bit of kai. And we need more people like him, and he's a great speaker. He's really encompassing, and embracing to us all. 30-year-old Anton Matthews and his whānau opened their restaurant Fush in 2016. It was their way to normalise te reo during business hours. I whakatuwheratia I runga anō I tā tō mātou hia ki te whakamātau I ētahi mahi rereke. Ko tētahi o aua whakaaro, ko te whakarauora, me te whakatairanga, kia Māori ai, te reo Māori, I roto I tō mātou hapori. Kia kite ai aku tamariki, tokoru aku tamariki, kia kite ai aku tamariki, me o rātou hoa, o tira te hapori whānui, he mea Māori te kōrero Māori, I ara. While te reo classes weren't initially on the menu, it wasn't long before they became a priority. Nā te mea I whakamaoritia mātou, I whakamaoritia e mātou tō mātou rarangi kai, ki roto I te whare kai. Me te aha, he rite tonu te haere mai o te tangata me te pātai, me te ui atu kia mātou, hea rā te tikanga o tēnei kōrero. Me pē hea hau e tono kai I te reo Māori, e rā tumomo kōrero. In fact, so many people wanted to order in te reo, they decided to run a class. Close to 3,000 people registered on Facebook. Ohorere koe ki te maho ngā tāngata e hea kai ana ki te reo? Ai, ohorere pai, tūmeke mātou, I te nui, I te toko maha o ngā tāngata e hia ana ki te ako, ki tēnei mea ki te reo Māori. Me taku pōhehe, me ua ka kimi I tētahi momo I o tautahi nei e hia ana ki enei mātauranga. Hoi anō, he pōhehe anō te pōhehe. With their reo classes being so successful, Fush decided to take their kai and their reo on the road. This month, it's a tour of the top of the South Island, Nelson, Blenheim and Kaikoura. E hari te mea ka matatau te tangata I roto I te rua haora. Engari ka mau pēr I aia ētahi wāhi kupu. Kia ora, ka kite, pōmārie, atamārie, homai, keihea, e rā tumomo mea. Mō te whāngai hea te reo kaore he pānga I tērā momo mahi. Kei te kite ahau, ngā tangata toko maha e tino hia kai ana ki tō tātou nei reo, ngā tangata no ia kokona o te tai ao, no reira, I te wā ka whāngai hea te reo me ona tikanga ki a rātou, ka tino kite ahau I te hari me te koa, ki toto I a rātou, kaore he pānga I era momo mahi. Whether it's the start of their reo journey or further down the road, the students are encouraged by the class. I'm always whakamā to speak te reo Māori in the supermarket or wherever, and this just helped me to just to try it. Just give it a go. Yeah, give it a go. Last year, South Island iwi Rangitane ki Wairau launched their culture and language strategy named Tangata Rau Reo Kotahi. Chairman Nick Chin says having the Fush crew here adds to their real vision for the iwi. Tonight's a great night because we also invite the locals and the public, and it's part of the process of normalising te reo within our community. Despite the weather, the community is coming out in force. Nō reira, he aha te mea tuatahi e whakaako ana koe ki ngā tauira? Nō reira, ka tīmata ki te whakahua,
e tika ana me tika te whakahua i te timatanga, ko ia pia te tua papa o te reo. Nō reira, ka timata ki te whakahua, ka āta te tiro ki ētahi kupu e tae ana i te tangata te whakamahi i ara, te kia ora, te kāti, te hoi, haere mai, ai, kao, e ratu momo mea. Ngā kupu e tae ana e te tangata, ahakoa kōwai, ahakoa tōna kaumātuatanga e tae ana e ia. So I'm going to leave you there, po Māori, tēnā koutou. And it's another group of satisfied reo customers. That's what I really love about New Zealand compared to Australia. We don't get a lot of Aboriginal teaching at all in Australia, which is really unfortunate. And it's great to come to a country that really does embrace the culture, and I really love it. It's absolutely awesome. It's back on the road for the Fush crew. Their last stop, Kaikoura. He rawe nei momohaerenga māku, he roa, ka te tino ngenge tātou katoa, ka te tino kahana ngā piro i tēnei wā, engari, te mutunga iho, ko te reo Māori, te take, te kaupapa nui, te whāngai tō tātou nei reo, no reira, he rawe e nei haerenga. It's an intimate setting for the last class of their reo roadie. Like I said, the common goal is to normalise te reo Māori, to try and create pockets of the community where speaking te reo Māori is normal. The Fush crew are not only normalising te reo Māori, they're making it accessible to everyone. He koanganga kau te kite atu i ngā hapori e haramai ana ki te ako i te reo. Ahako he toko iti, mā te aha i tērā, mā te aha i te toko iti. E mea ana te kōrero, ahako he iti he paunamu. Nō reira, e whakapono ana hau ka ora te reo Māori. I te hunga matatau, ai, kāre kore. I te hunga ka whāngai hia te reo ki Waratu ne Tamariki, ai, kāre kore. Engari, ka ora anō tētahi momo reo i te hunga e ako ana i tētahi momo reo kohanga reo nei. Fush will continue to promote te reo throughout te Waipounamu, hoping the next generation of New Zealanders will value it. Ko te reo kia tika, ko te reo kia rere, ko te reo kia Māori.